Uwe usam larang ba ubanya ekakali Mahindra Xuv temporary registration number ML05JTC0003 ulano ekakali Sha Pynthor Kba harian ke Ïashrut bat ka Lok Hapoh kali. Katai ke jingjia kalajia next step hagapor ba ulok bat ka Lok ringkat uwe uparlong kidangwan nasionong yau maulong hari boy bat halinti hajan hasnong paham lapong Kejing Ïashrut hapring ulok bat kalok kalai alam sya kejing kluit hakaba keno ba kalok kalak ta akti u parlok u basyong lang hakte kali. Habayo ya kani ulok ulanya kali hakejing bitar ulano ya kali Sha Pynthor Kba. Hakate kejing jia baro kibadan hapo kali lamin sa melumala tangmal sinyo jingtip ki pulit kanongpo traffic branches kilapoi marmar syakate kejaka ban letra ikite kilaingut syanongpo civil hospital ban pendep ya kejing don kam jong kejing sumar. La IT pat ya kejing tokit halor kani kakam sya ka women police station nongpo namar bakade kakam yeng kam sem jongki.